kubor nakaslem jong unongsan Hima. Khun ringkat ki Baje hasam kilayo banlej ontep dan buram ya okupa uba Edward walang na Ïing sa jongki kebadan ha maulai nong pedang ha ulum jingtep kabalang katolik kabalalong mentah kasengi ublay kasanterik jelew arjar arpuar ha Shwa bandra sya ulum jingtep lapan long kajing lenyam kado ha palau Ïing ha kabalayo kajingkran na ki Baje hasam bat na kabalang katolik. Uba Edward walang ulaklat na kene kepertai ha ka Janmiet jong kalai tarik mentau benai hadin ba ulak Kyllon halayeng. Ha kene kesengi ontep kidikot ka Meghalaya Filmmakers Association hapo kajing lam ubah komandar Sangpliang kum presiden kidalej ban bu sentiu. Kumban syupen ken mau uba Edward walang ulasnaya kawai ke film kasi kawai kerteng Shabalam kanusip kabla penmi pajba haus nam ajakat we ha Anjali Cinema Shalong. Akan kalanti syajing sok dan kenjai di abjing pelai Baje apatok Ïing wadu play Upais ngay Naki Khun token mau Lesbo Buram Kung kajing ay buram Kaya ipa Baje jung Tang kiumat Ituit matang Doon nakadaw kajing kano ini jangi kalai tarik usap tamba hau arpawat buai ngimpat darkyang bah dari mentah ke kentipat ngihaban nyam pajonot biang sisian hakani kajing klan makan dia jangi pa Baje jangi hot ngimla sha shisha bang klemda tempau pi baro ya ke ba ipa kumpa ke Ïing ilalia nakabanta jangi Khun nado bani dangret hadu kani kajing long rangba jangi idan bat senda jangi Khun ni wat lani lat dan kita kitab liang jangi ruindai isim be jangi bani dangdan po kitab liang jangi bin kudut yang hapo kitab liang jangi wat kajing long teman jangi kajing tak nyuruh senam kerta jangi ru isim be jangi mengilangin kita Kyllon hapo jangi Ikwa, man ay kata kajing ikta, kajong I, yang I, kita lang kabacan, ikwa yang Khun, bangin duna, kami bantu kalian, kan nak menjauh ke umat, kan nak mentang kami siam, kan mau I, ya ke baik pa jeng, ilalia, nak mentari kat lang, kajing dan kat jeng ini baik jeng, ilalia nak mentari jeng Khun siam. Tak ada, saya mat keba. Yang sekabret nak ru, idam berkat yang Khun. Ngamla sisa, mengan keladi. Pak ni Khun kat noi pajanut. Nama, mungkin mau pala sangi ini ru. Yang pala kata kecil kelad noi kecil kelad doi. Mentah saya pakai kesan kendet isu ino cendat lagi. Yang idang led. Saya usaha hendai, idam pun yang arbaji mensi, hendai kensan pak, isu Kyllon baik kami teperi isu, pat hadu kan poi kepuat, baik indah lek nak sendan lah kini kapur teh. Non, eri ula phone yang banong ba ikong sinola imdon shu, si sendan ula phone. Nese ngarong uwe
Ubay ubaning konge bantip na marba mau ula perkat bantip yang ulundo siapang kata kejengkelat no jongi mini jongi sinola kata kesini September katlay tarik. Sa buhay sa Shwa, Paris mulai jongi kim dabut. Kibriyo kibanang kibastat, kum mau. Kibriyo kibanadon kabut kabor, kum umamay di jongi. Kata-kata kapor, ulano sinyang dagacingkulut min siyam kabakraw, na kapentaban piniyay, kum executive member, kum member jong executive council jong Paris jongi. Udaran hangtay borobor na kapenta ki meeting paper hakiba ulay rap ya ka Paris Council pan pinyay siya prang ya ka Paris ka jongi so pubis nem Shwa pilaban mudur kung no kalorong kamulay ka jongi inray udaran hangtay banyarap agad ka por ya padar atat pad mga ni kibaron apo ka Paris ka jongi. Tengim laban kalep, kabay kapor kabakum kane, baro ki ba mau ulale. Kita kasngiya kapor lay baje, padaramba ulawong ban pulay ka mas pakuit, ngawong ngam laban pulay kat ne ka mas kapor lay baje, namarbang ngani bandon hang ne wong gura. Ban pinpau ka jing sungu jang ka Paris mau lay baro kaway ka jangi, na kabanta ki kamrat ba ki jungu. Gitu kisnem lane nadu gitu kisnem adu kini kisnem baladep aba simralasyu nakadaw ka cingko cikia bantray Shwa. Ngalas gulungo aba ngalayos nyo hagane kalay tarik ba don syu akatakas nginawan siya wongkra banontep uwi uramba ulaklan hangne bat sipur arpor hading kata nilayos nyo siya pang kane kacinglat no kacumo. Ulay bet banay kabainong nakabenta umamay di jongi nakabenta ki kamborok iba ulale menta udon happening lembat dublay lembat kakni ki kun lembat ki bain kasemboro ki barolay no Shwa jongi Tuh. Halo. Ayo bang, Belum maka kejat duk. beli ya. Hello,